Pozdrav ekipa, evo nas danas sa novim videom Croatia Firefighters YouTube kanala. Ovog puta ćemo nešto malo drukčiji koncept raditi. Radit ćemo recenzije o nove vatrogasne opreme. Nešto smo dobili vatrogasne opreme da recenziramo, da vidimo nešto što je novo na tržištu, nešto je već starije. U sljedećih nekim epizodama će biti upravo recenziranje takve vatrogasne opreme. Pošto je sad aktualno, približava se sezona gašenja požara na otvorenome, pa ćemo upravo takvu opremu i recenzirati i vidjeti što se sve novo nudi na tržištu. Komunikacija na intervencijama je jedan od bitnijih faktora za uspješnost svake intervencije. Kako ne bi došlo do zagušenja na intervencijama, da svi rade na istom kanalu, sve više i više se koriste više frekvencija, sektoriraju se područja i onda svaki sektor komunicira sa zapovjedništvom ili sa voditeljem intervencije na svom kanalu. Upravo taj voditelj intervencije je u tom poslu mora koristiti više radioveza. Jednu radiovezu sa komunikacijom sa zračnim snagama ili sa jednim sektorom, drugu radiovezu drugu, ili koristi tetru i analogno digitalno i onda to ima po džepovima. Osobna zaštitna oprema nije usklađena baš svaka da se može nositi dvije ili više radioveza. Uglavnom svi proizvođači rade da na jednom džepu imate baterijsku lampu, a na drugom radiovezu. Upravo zbog toga na tržištu se počeli nuditi interesantne stvari koje mogu pomoći upravo u takvim situacijama, torbice prsne koje mogu imati dvije i više radioveze. Mi ćemo vam danas predstaviti dva modela takvih torbica, a više o njima u nastavku. Danas će nam asistirati dečke iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva, s nama je Nikola, član DVD-a Plitvička jezera. On na sebi ima prsni rap ili prsnu torbicu za dvije radioveze. Kao što vidite, te radioveze, ovdje je tetra veza, a ovdje je analogno digitalna veza i način na koji se oni stavljaju i skidaju je sve pomoću čičaka. Posebno za antenu, posebno za radiovezu. Interesantno je ovdje, u sredini još postoji ovi čičci. Tu možete staviti svoju oznaku ili oznaku postrojbe, svoje ime, dužnost, funkciju, a može se stavljati, postoji i paunčevi, torbice koje na sebi imaju čičak koji se može ovdje zalijepiti i može tu isto staviti se nešto, mobitel ili bilo kakve druge stvari koje vam trebaju. Znači, na samo ovaj prostor gdje je ovaj čičak. Evo samo da vam još prikažemo kako se kopča, znači od otraga, znači ona je povezana sa ove 4 trake. Osim ovi napred dvije torbice i ovih čičaka napred, od otraga se nalazi još jedna torbica u koju možete staviti osobne dokumente ili neki bločić za zapisivanje nekih podataka ili već nešto slično, znači vrlo zgodno. S nama je naš drugi model, a to je Robo. Robo, član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Plitvička jezera, na sebi ima također jednu prsnu torbicu za radiovezu. S jedne strane tetra, s druge strane analogna digitalna veza. Vrlo jednostavno kopčanje i osiguravanje ove veze, znači veza se jednostavno umetne u ovu torbicu i s ovim preko antene se zakači i nema mogućnosti ispadanja ove radioveze. Tako je s jedne, tako je sa druge strane. Ova torbica ima u sredini ugrađenu jednu tobolac, a zamišljeno je kao medic kit ili za neke osobne vaše stvari, mobitele i ništa, ali inače je predviđeno kao torbica u kojoj se može nalaziti oprema
za pružanje prve pomoći na intervencijama. Možete imati nekakav bločić za zapisivanje, a može stati mobitel još ovdje unutra. Znači, ova je torbica zamišljena u ovoj koncepciji, što je isto vrlo interesantno. Ova torbica se isto, kao i ona prethodna, veže na leđima, malo drukčije, sa malo tanjim ovima kaiševima, ali isto vrlo zgodno. Ova torbica isto ima naprijed čičak gdje možete staviti oznaku vaše funkcije, ime, prezime, a od otraga se također nalazi jedna torbica u kojoj može stati ili mobitel ili blok za pisanje ili osobni dokument. I evo nas na samom kraju ovog videa. Zahvaljujemo se dečkima iz DVD-a Plitvička jezera što su nam asistirali. Ove dvije torbice, torbica IFAK i torbica Twin istog proizvođača, možete naći u opisu našeg videa, dole ćemo vam postaviti link. Ustupile su nam ove dvije torbice tvrtka KL Protection i ovim putem se i njima zahvaljujemo. I do sljedećeg videa. Pozdrav! Pozdrav!